Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Didiso ti siding ni Angelo. Kat kastamat tayan ti siding ni Mayor Placido. Agpadpada da baraw. Kat amang ano makapagmayor tumot ka anak mo. Nanang, saan ko akali kaguman nga uray ti posisyon ni Don Placido katawidan ni Angelo. Tamano agbalin tumot ang nadangkok ken awanan asi. Saan nga tamat barok? Tanasaya at kay matkin ni Amira adadakken na. Mabalin ka din, Nanang, ngay sardeng tan apagsaritaan ti may papan kadang ken Don Placido. Sige. No isuti ko nam. Kat siya akong timang baliw iti saritaan ta. Damagag man ken ka nga rudita. Apay akasla na dagsen lata tiriknam ken ni Angelo. Ha? Kwa? Saan, Nanang? Di mon ilibak. Idi pa'y kat madmadlaw min kini abalayan. Nga adayo tiriknam kini Angelo. Anak, di mo ko maipabasol kini Angelo ti ipupusay ti asawam. Sana nakita da mamakan pa pati papanaw kay Jepalay. No ko nakasiderek nila kay Igni. Aramitak. Sapay la ko matamatanon ko day tse ala kay ti pagtaengan ta. Kat no makapagsarita kami, tasaan anasaya at ti panang sungsungpat na kanyang. Uray lakay, tutupak. Ito abanggit! Ani, aping imparsak mo ti mga baso. Gapo ta masuruna kitim padamag ti may sa kadagiti informer ko, Agripina. Anya ti padamag na. Idi kanunal pas ti panakay tabon, Ingo. Nagtutulag manan dagiti katalunan. Kanadda kanupay nakitulag, da Miguel ken Matias. Anya? Anya man ang tinagmimitingan da? May babam, iti panang sugsug da kining green nga asawa na iti Ingo. Ngay darum nakpanggap itimbunan nagnaigme iti radyo. Anya? Kung nagtupay adi na sumardeng amang padpadakas ken kahani. Juan Garod. Nga mura ita mabayag pa iti eleksyon. Di danto agbaligi amang rapsot iti bilag kanturay analpas anay kamus kanya. Napuntak man nung nagiti imbitin tayo pagpraktisak tatang. Ay na, may sakamutin ka na iti maibilang ang nasiglat apumaltog baraw. Hanggang saan ko malanga ti kinalaing mo apumaltog ti mabalin mo nga ramidan. No, may papaniti dangadang. Ha? Anya kumapay nga ron, tatang? Masapula masursurum kumapay ti laban at tinakyagan. Ne, gaya man niya. Ang sino nga ron ti kadwak ngagpraktis iti tinakyagan. Alangan mo tada kayo. Ada ko mga ron amuyo iti judo wano karate, tatang. Ah? Ay, Ha? Ne, apay ngagkatawa kayo? Ha? Ha? Kinaladak kapin natin. Kat nanabtuga kiti daga. sige, bumangon ka Miguel. Bangon! Wan tatang. Rita, nakabangon ka. Tatang ipatandak. Titak niya go. Diyo ipatalikod. Ila ko akas to, tapos di kan makakunail. Aray. Tatang, rukatan dakon. Ang mga numabluak. Sige, may suti ko nam. Rukatan ka. Kinilatak na ni Batan kat nadalubak manan. Talaga ngawan palat ambom iti self-defense. Apay tatang? Ada ka di amoyo iti tinakyagan? Buya, ti panang puros ko iti dadya bunga ti kaimitaw. Ha?
Ni, tatang, sungbatan niyo kumapay ti saludsod ko. Ada ka di amuyo iti tinakyagan. Ako niya. Ha? Di maray ano pa nagbata iti natulid a kayo? Sana kinugtaran ti bunga ti kaymito. Napuros na. Oh, una yan. Oh. Okay. May kanbangan iti kay Mitaw. Ni- Tatang, naglaing kayo? No? Ay, nakapamindwa kayo ang nagpusipos itiri. Ada ka di anting-anting yun? Anting-anting. Apay, mamati kay kanting antay. Naawan anting-anting nyo. Kasano ang aramid yun tinabuyak ka na kayo? Miguel, nabayagan akatugangan na. Ngam italang anay pakitak ti ulisak nga abilidad. Nakahadal kayo kadi. Iti self-defense, tata. Saan? Ah? Saan kayo ang nagadal akaratista kan awan anting-anting nyo? Kasano nga ruda na aramid yun tinakita ka na kayo? Dumngeg ka, tasalaysayag no kasano ang naadaanak itinaidumdumang nga abilidad iti tinakyagan. O sige, tatang. Dumngagak ka na kayo. Sige! Tumaray ka na kayag me! Taray! Amumot laga magkabutang tiputok ti palto gala kayag me. Katno kayat mo pa iti agbiaga na paot, isardeng mo ti mang padpadakas kin ni papa. Taray! Mama, umawawag. Hello, mama? Ayan mo, iha. Adak, dito balay dala kay Igme? Anya, intuloy mo ti panakisaritam ka ni Igme? Wan, mama? Ngam, di kam nakapagsarita na sayaat. Tapi manaw dito balay daga po itinalaos abutang na. Anya, Inton makaoy daklatan dita balay, ti panang istorya. Lukas ano napabot ngak nila kay Igme. Sige, mama. Bye! Anya? May sang ermitan nyo tinang surusuro kada kayo iti tinakyagan, idi agkabanwag kayo pailaan? Uy, baraw. Ni, apay nga ron nga itala nga ipakita yo tilaing nyo iti tinakyagan, tatang. Naipakitak idin tilaing kaw iti tinakyagan. Ha? Kaano? Nalipata maon? Malagip ko. Namindo adaras gayang mga inahabak yun ay dibuyong. Uy, ngam saan ko anay pakitakin ko na tinakitam itay nga naramid kaw. Tatang, jak laim pagarup nga damot gayam na idumdumang abilidad nyo. Tatang, kayat ko asursuruan dak kumaman. Anya, napanlat dati anak mo, ije kadaig mi, agribe na. Wan, honey. Gam ko na nga addan iti dalan na sumangpet. Saan na yang imbaga? Napanbay lang, linapdak lang arudan. Amumatan dya anak ta. Ah. Natangken unay ti ulo na. Patwa panggis. Iso siguro na itadimdang. Chloe! Papa? Mama? Talaga natanggan ti panagululom. Imbaga king ka, di mo mapansitiran, negmengam, napangalata. Gaputag purpurok ti tarak kan kwa na, aging gaadyak makasarita, papa. Iso naglibas sa kanapan ni Jebalayda. Oh, anya nga ron tinapasamak iti panakisaritam ka ni Igme. Imbagag anasakit tinakam yu kan kwa na, iti panang padakas na kan ka, papa. Katanya ti sungbat na isot damdamagan ni mamam. Kung anaasan nga gululbot, papa. Agpaysukan na dagating butaktak na iti radyo. Patwa panggis. Nusyak lang at tinakasang keng kwana, amang ano pinaltugak timoging na. Di mayabgab ti pungtot ko kinila kay Igme, papa. Isa ko inaasot ko ti paltog ko, Kat pinaputok kak iti kastaunay. Ano? Wan, papa. Alis tumat gayam amabot ang dedyala kay Igme. Takas taunay ti buwatit na nagtaray-taray, di nagpaputok kak, papa. Ano?
Apay kasta mo tila ngayo. Apay nakasugsugab ba mo tibukyo? Ay nabarog, adal alya, ay napernit butang kao. Ha? Ay, Anya ti sarsaritaan yun, nanang? Adda ay alalya? ada, imay si marungkar ni Amira nga asawam. Nanang, apay nga ipaligip yung manang tinatay nga asawa. Ang kaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Ha? Nakasasa ang punay dagiti sa bag na barog. Nakita yung nga iso ti agsangsangit, uno, agsasaib, nanang? Saan? Pagkunaan yung nga ron nga iso tinanggyo ang agsangsangit. Mailasing ko, isubarog. Ay, nanang, parparma tayo lang tinanggyo. Isubarog. Talaga nga imay si marungkar ti kararuana. Isu nga, entay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman nyo kan kuana. Anya? Nanang, apay kasta mo tila ngayo. Apay nakasugsugab ba mo tabukyo? Ay na, nagtakas din na tagtagainap ko, barog. Ah, Ay, imay ka no si marungkar ni Amira nga asawam. anya? Anya ti sarsaritaan nyo? Gaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Nakasasaam unay dagiti sa ubot na barok. Nakita yo iti tagtagayin na piyong hagsangsangit? Saan? Nailasing ko titimot na. Ah, ni. Kasano ang nailasin nyo? Nanang, tagtagayin na piyo lang na dyan. Iso alipatan nyo kuman. Iso baro, talaga nga imay si marungkar ti kararuana. Iso nga, intay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman tayo kan kuana. Anya? Sipod idinay tanam ti asawam, kat di tay pa'y napan binisbisita ti tanam na. Apaya may kulkuling ka. Gaputan na ipalagip manan ni nanang ti pimusa yung asawak tatang. Anya? Katyak mo, nupatsyak kuno saan nagiti imbagbagana. Anya ka day, dagiti na ibagbaganakin ka. Naitagtagayin na kano. Anang ngag na ti panagsangsangit idi ni Amira. Idi nagtartaray tayo apimanaw iji San Simon. Kabayatan ti panangkamkamat kada tayo dagiti tao ni Mayor. Tagtagainap lang na yun siya. Diyak mamatay, makasangit pa lang tinalpasin anatay. Ora siyak. Diyak magpatyan tatang. Ngam, ada singasing ni nanang. Anya day ta? Kunana, hintay ka numat kumasarong karan ti tanong day di Amira. No sarong karan tayaw, di nasaysayat lang arudan ayakar tayo mat lang ti bangkay ta. Anya? Saan nga iti sementeryo, ti nangitanuman tayo indikan kuana. Gapaw, iti panangkamkamat kada tayo indi, dagiti tao ti Mayor. Kaya't kaw, ayakar tayo mutlaang iti sementeryo. O sige. No isuti ko na yung tatang. Aramidan tayo. Kumita to karagiti tawa makatulong kada tayo. Kun ibagak tumutlang karagiti otoridad, ti iyakar tayo abangkay. Mayor. Aba, yan na tibagam takas tao na apuram ngay masidag. Ay, adda na duktalan. Ti may sa residente jay lugar da. Ama isa at anang mayor. Ano ya? Akin tanam itinakita na burog. Ay, mas daaw kayo numaamuan nyo mayor. Di na ko mapaggagaran ta mga numatapis ka burog ibagamo. Ay, tanong ni Amirang asawa ni Miguel Mayor. Andiya. Nukasta. Pudno ti sayang gusa nga natayan ni Amira. Ay, uwan mayor. Apay nga katawa kayo mayor. Gapo tamaragsana isuwa nagkatawa. Maragsaga na kitipan nakakumpirma anatayan ni Amira. Apay mayor.
Wan gayam. Ato pa itisan mo nga mo, Borog. Kat di ka nagdamag. Tadyak metlay baga, no anya ti kapuna. Borog, mangayab kay di kakadwam tayong kay kalyan ti tanam day di Amira. Yakaryo iti pribado a simenteryo. Anya. Taapay asaan nga iti public cemetery ti pakayakaran ti bangkay na mayor. Pasa ti dagak ti public cemetery. Iso adyak kayat nga ijay ti pakayakaran ti bangkay na. Ay, nasaysayat lang nga rodan. Adi tayo iyakar ti bangkay mayor. Burog! Amin na pumusay ka ti kambusan to ti bakay taniman na. Asan gidi ano sa dinuladitan na lugar. Isungag tignay kan, Burog. Ay, uwan mayor. Agure kagayam nalipata ka din na magkinga. Anya mayor. At ka din nakasarita makakadwa tayo ang mga rami ni tibilin ko. Ay, adan mayor. Kan rinugyan da pa yan tinapan nang paliew kinila kay Igme. Nasaya no kasta. Ibagam kadagiti agsisim. Adakkel di bonus ta na mapatay ta ni Igme. Di kay madanagan mayor. Ipasigurado kada kayo. Amapugsat ti angas nila kay Igme itangal daw. Darasan nyo, akal yan ti tanam day di Amira kakadwa. Saan tayo nga agbaybayag tama nga no ada makakita kada tayo sa bali. Kat maadaan tayo iti parigot. Ay, iyakar tayo iti may sa pribado a sementeryo. Iso ti bilin ni mayor. Ay, Miguel, kanon to nga rod ti papantayo pa ng sarungkar iti tanam day di Amira. Inton bigat ti nagtulagan mi kinikatugangan, nanang. No intay sarungkaran no bigat. Kaanon to nga rod ti plano yo, amayakar ti bangkay iti sementeryaw. Ora inton lawas na, nanang. Tawan pa'y mo tinakasaritang mi ataw ang mabalin amang yakar iti bangkay. Ay, sa apay lako ma. Tas anton nga agpadlaw ni Amira iti tagtagainip ko. Inton maiyakar tayo ti bangkay na iti sementeryaw. Nakariingan ni Anghelo anak. Ay, sikaman pa'y ti mapan mangala iti indayon agad na aglutluto ak. Wen nanang, siya kon ti mga iwan kini Anghelo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Handa kami mayor. Nakaliyo ka din di bangkay ni Amir? Ay, uwan mayor. Kan naitabon mi payan ti imbagayo a pribado a sementeryo. Apakiyakaran kinkwana. Nangipan kayo merlang iti padepa pagilasinan. Uwan mayor. Inrakad mi iti alad ti bangir na. Pinili mi jaysan unay ang mapagnaan no adot tao. Nasayaan no kasta. Maklaad tulangan ni Miguel. Apaman na madugtalan ng awanan di bangkay di asawa na. Itinangitabunan na kinkwana. Laki di mayor. Awan kayam. Di mo't itangal daw ti panangipatong palyo di plano tayo kan Igme. Ay, aman mayor. Inakto ni hideout inton madamdama. Imbagam ka dagiti pasurot mo, alalaingan dati artista. Tapno maagaw danto ti matang Igme, aburog. Ay, uwan mayor. Nalaing dagiti kinasaritak at tao tayo. Taprinaktis ko idana yung bag. Kasla drama niya. Kasla sini. Nasaya no kasta.
Tadyak kayat mabulilyoso ti misyon niyo. Kaya't ko amatayin ni Igme tapno sana matuloy ti panangidarum kanyak ni Ingrid nga asawa day diinggo. Magagaran una yan ni Nanang amasarungkaran tayo ti tanom day di Amira. Di saan tayo nga orayan di imbagam na ipapantayaw panang sarungkar. Isapsapat tayo ang timapan. Oh, wen tatang, nasayat deta singasing nyo. Tapaman ang masarungkaran tayo ti tanom na. Pakali tayong tumutan iti kabigatan na. Una, ibagam to nga rodan kanya abalayan. Kaintay ton numalaw. Wen tatang, ngam, anyang aron ti pagluganan tayo amapan. Awan matan ti motorsiklo ko no tricycle ko. Tayo na iramraman matan anapuran ni dinauram ti balay mi. Ano san tayo pa lang? Ti magmagna aging ga iti highway. Kasta nga roda na, tatang. Napyan to no makagatangak manan iti tricycle ko. Di mo't adda patarakan mo kan ni kasinsin mo aguyaw. Wen, adda, tatang. O di paila ako mo. Tagumatang kamanan iti tricycle mo. Wen, tatang. Kun saan lang at tricycle tirantak agatangan. Anya pa ay. Gaputa na sulinak deti ayan tayo. Aglalo iti inuman tayo apagbangkagan tayo. Gumatangak pa iti kabalyo. Ni, mayat na ita. Tada pagsublatan ta pagsakayan mo mapanta injay uma. Saan mo tunay anangina ti kabalyo, tatang? Kat no ilakok pa jay may sa abakak nga da kanyak. Uray duwan ti gatangak. Sagay sa tayo mo kan iti kabalyo. Adamot bakak ang mabalin ko nga ilakaw. Iswa di mo nilakaw jay may sapay abakang. Kasapulan to dahil jay ti anak mo. Iti pananglabas ti panaway. Ngamin, kayat ko amay gatangan kay kumamot iti kabalyo, tatang. Sakla tamot na ti gumatang iti pagsakaya kakabalyo. Ayan ni Borong. Imbaon ko, abay. Agpakadwa ko maamapan ijibantay kim manlugong. Tarandamanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Wan ba ba? Tawari na siglata ko na pumaltog. Pasapon lat tamat nga ginsayo at. Enton malamlatan ti babanyo. Tada papananta sa bali. Di ka di mapanitay di munisipyo? Mapanag ng sagbay ang mapanak. Kaya't ko pa yakitaan ti pagadalan tayo. Kuna ni Engineer Juan analpasan. Kaskamat ng ti pa nakapintor na. So kaya't ka makita. Nasayaat no oray sika kat kaya't mo mata makita. Madamati pa danom dagiti banalon. Ay, katay to'y tinapintas sa gundaway. Apa nang ipatungpal tayo niti plano. Matay itaday nga Igme. Basta lalay ganyan ti agartista. Tapno maagaw yo ti atensyon na. Sige, bumaba kayon dito ilugan. Tain kayon agin kakabil iti asidag. Dagiti manalon ha. Parang nila kay Igme. Ti umuna ang mga nawa kada kayo. Kat isuntumatan ti panang bagkong yukin kuwana. Ha. Darasan tayo pa iti magna. Nanang, tatang. Iti kasta. Dardaras tayo adumanon iti tanam day di Amira. Ay na, di na kunay apura agad na ubag to'y anak mo. Ang mga no may tiklibak. Apay nga minasikapay lang tinanguba abalayan. Ang damot ni Miguel. Agsangit nga rod itay ubaan ko man ni Miguel Abalayan. Wala, darasan nyo kiti ti magna. Di ka unay aga pura baraw. Uray na asinig tayaw nit pitanam day di anak kaw. Ay, nay, day giant ti kayo apagilasinan tayo Abalayan. Wala, darasan nyo ti magna.
at daytan ti tanam. Ha? Apay ang nakalimutan ti tanam na di Amira. Diyos ko. Awanan ti bangkay ni Amira dito'y tatang. Nanang, kinali na. Ah, At saan itan ti apukaw? Asino ti akin na aramid iti daytoy. Sa dino tinangi pananda iti bangkay ti asawa. Miguel, kita am tartaray asumungan nga umay dito ayan tayaw. Ha? Ni Ponsit, amo na nga tano asino tinangkali iti tanem ti asawak tatang. Nanang, Hello, Bono. Ganyan ti madamag. Mission accomplished, Mayor. Natayan ni Igme. Aliyat akong di English ka ba? Good job. Mapangnamnamaan ka talaga. Ay, agdiretso kami latan ni hideout, Mayor. Rambakan mi, ti baligi mi. One. At gumatang kayo latan, hindi kayat yung nga inuman. Tasukatag to, tinggatang nyo. Ay, Juan Mayor. Saan lang ang mainom tinggatangan mi? Gumatang kami pa yan, iti pulutan. Sige! Dumagas kay ditan, iti kalding. Uray asino di akin kalding. Sige! Uminom kayo aginggat karabuko. Amira! Amira, asawak! Amira! Miguel, saan mo nakukutan tinakayta naman ti asawa? Awanin dita. As nanggagamit itay kinipunsit. Impayakar ni Mayor iti pribado a sementeryaw. Nalabuso na yun, ti aramidan kada tayo ni Mayor Placido nanang. Nalabusan! Dapat tumang! Tama na yan. Sa likap kumab ti apo ko ta. Nagsangsan. Nagtuditik pa nagpaputok ni Miguel Abalayan. Miguel, ang kalmaam ko man tiriknam. Kung saan ka kuman ngagpapotaw. Ay na Miguel, permitiking tutoy anak mo itinanggang daputok. Nangalaam ngamin ayat apaltubaw. Pagsardangan niyo ngagsangit ng ilo nanang. Adala ngagburek ti darak. Pagsardangan niyo! Abala yan. Yada yung pailang ti apo ko ta. Tama nga no pagpupudutan ni Miguel. Abalayan, teka kayo. Miguel, umay ka. Intag tugaw iti dadya narangpaya nga akasya. Sarita ta. Umay kan baraw. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagbagam tagdardaras ka may masidag. Natayan ni Kang Igme. Anya, asayno tinagkunakan ka iha? Anya ti impatay na. Na-high blood ka di? Saan, Mama? Binagkungda ka, no? Anya, apay, nakiriri ka di? Kat iso ti binagkong da iha? Kat asayno tinangbagkong kan kwa na? Saan anak kiriri, Mama? Ngamkit ni? Naganawa ka no kadagiti nagkikinabil. Kaday jay, binagkungda. Oo na yan tinapasamak kan kwa na? Naganawa lang, iso tinakatayan na? Wan, Mama. Alam, mayat-mat, tanatayan nila kay Igme. Awanan di problema ni Papa. Ay, wan gaya man niya. Sana na makapagpulong ni Ingrid nga asawa day di Ingo. Tanatay matan ti mangituduan ni Papam ti pudno api matay iti day di Ingo. Miguel, kinalabas sa panagpungtaw. Mabalin nga isaw ti pakaabaka ang nodaka kumay ti ayan na iti aglalaba. Tatang, uray asino. Sigurado agumayab gabmat ti pungtot na. Natural lang ti panagpungtaw. Nga masapul a kontrolan mo ti emosyon. No kayat mo ti mangabak iti dangadang. Tatang, Nasitay, ilimlimod mo ka ni nanang mo. Ti kaandat paltog mo. Ngamitay gimayab-gab ti pungtot mo. Di mo napupuutan nga impaputaw. Di nakita niya pala yan.
Tatang, pagbabawyak dahil dyan ngayon naramid ko. Pagbabawyam man, naduktala na yun ni abalayan nga dapal tugmaw. Dahitan ti ibagbagak baraw. At tinalabas sa panagpungtaw, mabalin nga isaw ti pakaisag maka. Oh, Placido. Agin inom ka mat ngagmaymay sa. Wen, no kayat mo, makitagay ka man kanyag, tarambakan tatipan nakataynig mi. Asino nga ta dagiti nagaapa nga inanawa ni Igme nga isumatan tipuon tinang bagkungan dakan kwan. Awan makamo, iti kinasya sino dagiti nagrarambal, tadayo dalang. Uray la kumaplaka tilugan da tinaala dagiti witness. Sandan na mapanuno, titi nakita da anay da sa inig mi. Teka, duket ngamin nga estranghero at tattao adumayin tayo iti ili tayo, Placido. Talaga kasta, nang runa, nunaduloas ti ba isa a lugar. Nanang, pakawanan da ko ma, iti inaramid ko itay. Saan ko analapdan agim mil ayam ti pungtot ko? Iti nakita apa nakakalit ti tanam day di asawa. Napalalo ti buting mi kini Angelo, anak. Iti panangirwar mo, iti paltog mo sa amo pinaputaw. Pakawanan da ko ma. Nangalaam mi ti paltog mo. Kuha, nanang. Wano, nakikapeng ka ka din kadagiti tulisan. Iso nga adamot na bilig nga armas mo. Kaano pa'y nga amom akalbitan ti gatilyaw? Nanang, mabalin ka di. Saan kayo nga agsaludsod? Saan ko maati paltog ko ti pagsaritaan tayo? No di ka ti panang birok tayo nakayakaran day di Amira. Ado gaya man ti saan ko nga among aramidem, Miguel. Iso asakbay nga intay biruken tinangyakaran day ti day di Amira. Kutsong batang pay nga umanadag iti saludsod ka. Nanang, no pa jak kumakayat ti agsaw, may papaniti paltog ko. Sige. Ipon mo kon. Ginatang ko. Tinakita yung paltog ko. Ano ya? Nangalaam iting gatang mo. Idinto ta nakangingina. Inlakok dadi may saan wang ko, nanang. Kat tinaglakwang. Isutin gatang ko. Kaya't mo ka day ti pumatay. Nakadadon dat traso kada tayo ni Mayor Placido, nanang. Wen, amog. Adon nga paiso. Hindi mo ko na napatayam ni Mayor Placido. Tsak may baga, nanang. Ngimgimatang ang itipaltok ko. Tapno adamot. Ilaban ko karagiti kabusor. Papa, iti pa'y lang agin inom. Napartek kayon. Sanak ba yan na Bartek? Iso bayan naglang ang mangipos itinagyan ti botilya. Ngam nagadupay papa. Ano diyon ton kabailan ti sumrag kiti tabalay no mainom yung amin dati ka. Isarek to ni mamang mo. Kano da kayo mat? Sa bagay. Nagaragdag sa ako na itanagsayan man ang ti problema kiti pan nakatayan ni Igme. Uray da kanikin ni mama, papa. Limag ti barukong ni iti pan nakatayan ti mga bagbaga da kayo ti pudno anak kapatay ti daydi kain ko. Dawag ko. Mabitlang tasong batak man. Sige papa, mapanaki dyan ni mama. Sige. Hello. Hello ko na kapadi ka subong bat. Sino ti masabol mo? Ayok ka, Mayor Placido. Miguel? Pato apanggis. Anya ti pagamkanyak, tinawagan na. Sa dino sementeryo tinangyakaran nyo iti bangkay na di asawa. Ano ya?
Oh, patwa pangkis. Nabalo ka din, Miguel. San kan ngagin ko kunapay, Mayor? Oh, Sigurado anabayagan nga mong anatayon di asawa. saan ko nga mo ti sasawam? Ibagamon tinangyakaran nyo iti bangkay na. Tama nga nugumil ayab man ang tipungtot ko kat pagbabawyam ti aramida. Saan nakabot-bot nga, Miguel? Takayari kam langit ti timal. Analakalaang aligisal. Ipagamkit din, Mayor Placido. Awan ti mabuam kanyak. Bato apang kis. Dayta. Naidapan ti silbon. Magambu ka amang birok iti tanem day di asawam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo baraw? Ni Mayor Tatang, dinamag ko no sa dino a simenteryo tinangyakaran na iti bangkay day di Amira. Imbaga na kaday. Saan, Tatang? Kun naglibag, nga daam muna iti panakayakar ti bangkay day di asawag. Ala, no di na imbaga, datay latan ti makaamo amang biraw iti tanem na di asawa. Uray, kitalo lang nga sementeryo ti adda dito San Simao. Wen, Tatang, kutsapay lang ko ma. Tanadaras tayo ang mabirugan. Miguel, Ha? itam na iti sumungan. Ne. Da pasyaw, panyaw, kada sibyaw, sudat ti masasinag. Siguro, napanimbagan ni Orlan ang nakakita ti kaadda tayo dito Tatang. Isu anapan namot imbagan ka dagiti daddo mapay akakadwa tayo. Oh, honey, apay anak karupangat ka manaan. Ah, Man lama kaung-ungatan. gapo tamasuro na ko na Agripina. Iti niya aga po. Inawagan nak ni Miguel. Damdamagan na no sa dino anayakar ti bangkay day di amirang asawa na. Anya, amo na asika tinang payakar iti bangkay day di Amira iti pribado a sementeryo. Awan, amo na ta sigurado nga imbaga dagiti tao ang nakiosyoso hindi pinakalik ti tanem ni Amira. Anya nga rutinsong bat mo ka ni Miguel? Ay nagtalikulag kasya tinang payakar. Honey, uray aglibak ka kat adu ti makay panagnag asika tinangkali uno nang payakar iti bangkay day di Amira iti nangita namandakan kwa na. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan tayo lata. Sige. Rambakan tayo. Timaligi sa'yo malain. Sigurado man na, di bonus tayo, bro. Ay, lagad day, kakadwa. Ha? Ni Mayor, umawawag. Ay, mabit lang. Tasong batang tiawag na. Sige lang, tagtagay kami. Hello? Pato abanggis. Nagbayagkit din ni Borog. Placido, kunak man no iturog mo itay nalpas ka na ginom. Yam, apay nakadigos ka nakarubot ka mat. Papanamaya. Adda papanan mi kan Borog. Isong ngay nawaga ng umayin ditoy. Saan ka kuman arumwar, honey? Aglalo kat nakainom ka. Ngam sana ka na Marta. Templado tinom ko. Papanan niyo ka di ka ni Borog. Ingka makilamay. Kapambarak mang taditi tulong iti naulila a pamilya. Sa dino ti pakilamayan niyo, honey? Negme! Sinvergwensa! Kalpasan ti panangak ako sarnaken ka idi si bibiyag asi ka tinang patay iti day diinggo. Mapan ka pa'y laeng kat tulungan ti pamilyada. May saga politiko Agripina. Ket yaramida ka pa ng tulong kadag iti adatraso na kanya. Bumanglo tinagan ko.
Agyaman kami iti kaadayo amang tulong kada kami. Amang biro kiti nang yakaran day ti bangkay day di Amira. Tatang, nasaysayat no saan tayo agsusurot kariti papanantayo a sementeryo. Uwan ba raw? Ang kasanod na abalayan kung ang hilaw. Ibaga ka mapandapay lang makidagos iti balay da Sibyo, tatang. Oray kat asidig dito yung ti balay da. Malaway. Tapno sana may sursor-sor di ubing nga basik. Uwan, tatang. In ka nga rodan ibaga ka ni abalayan. Kuyuga mo niti ipapandapay lang panakidagaws iti ayan na Sibiyaw. Mama, papananda burogin ni Papa? Mapanda makilamay ka ni Igme. Pambaranda ka numatan amang yawat iti tulong na ka ni Ingrid. Anya? Tulungan na dahi a pamilya? Idin tataginandat da idi nga isak lang ni Papa. Kasta ti kinasayat ni papang mo iha. Tauray dagiti manggurgura kan kuana. Kat naayat lata at tumulong no agkasapulan da iti panarabay. Sa bagay, kasta talaga dagiti politiko, Mama. Politiko ni Papa. Kat masapol na saan nga agsarday at tumulong. Tapnay suntuman ng tibutos da no madanon ti pa nagpipili. Siya pa ila kuma, tamabirukan metla ang damigil ti tanamday ti Amira. Ang sangit man ti apo ko. Ay, gusto nga na po. Di ka nagsangit, Juan. Itong mabirukan da, ti tanamday di nanang mo. Intay sarungkaran. Oh, anya ti bagam iha, tapay nga agap-apura ka ngay masidag. Imawag di may sagayim ko. Kat kuna na nakita na ni Nana sa lod, nga daog ba na nga ubing iti balay da Sibyo a katalunan tayo. Dito'y San Simon ni Salod? Wen, Mama, kat dakkel ni atap ko. Ati ubing nga aw-awer ni Nana sa lod, kat isulakit di ti anak na di Amira nga ibagbagak idi nga anak kag iti bunyag. Anya ko manukas ta, iha. Kaya't ko makita ti anak na di Amira, Mama. Mapanak iti balay da manong Sibyo. Anya, simbergwensa. Di mo ko masayangan ti oras mo kadagiti awan ka es kanata tao, iha. Basta kaya't ko makita ti ubing, Mama. Kat no ka na ka mapanak iti tamat lahat. Patarayang ba tinagluganan ng Daborog? Patayabam no kasabulan, tapno makadanon tan iti papananta. Mayor, saan nga aeroplano to ilugan tayo? Kutsi da ito'y isuasaan ang makataya. Pato apanggis. Di mo deng degang tirurod ko. Tamang nupaltugan ka. Ay, nupaltugan dakat. Mairaman kayo matamatay, Mayor. Ta sigurado ang may dong partayaw. Talaga masuruna kunay. Isu akayat ko ti makadanon ijay balay taginom tanto borog. Apay nga may na marurod kayo. Ti sana panangawat na Ingrid iti tulong yu kuma iti pamilyada, Mayor. Gapo tanabay nanak iti sana panangawat. Napanakilunay ken kaslaim pakita na yang Ingrid akagurgura na. Gaputa sana mapunasan iti panunot na. Timbutak-tak day di lakay Igme ada kayo ti pudno nakapatay ka day di asawa na, Mayor. Impapilit mo kumabot asi ka tinakapatay ti dayding ko nga asawa na. Saan kiti asyak burog? Ay bayan nyo latan, Mayor. Uray, ta saan mata na makapagsak lang na Ingrid. Tanatay matan nila kay Igme, Mayor. Ngala, parta ka mga tagburarog tayo tiara. Sibiyaw, lasawar tay amin at tanami ti dahito a sementeryo. Awan ti birbiro kan tayaw anak kay tanuman na di anak kaw.
Wayne, katsapala ko maa. Nabiru ka na da Miguel kan panyaw ti tanem na di Amira iti kampusan do ang nagsawaran da. Kumusta ti panang birok yu ti tanem day di Amira iti kampusan do anapanan niyo abalayan? Ay, saan miya nakita abalayan? Awan, itinapanan miya kampusan daw. Anya? Ay, sa dino nga rudan tinangyakaran da? Barang no itinapanan da Miguel a kampusan daw tinangyakaran da iti bangkay da di anak kaw. Iso nga orayan ta idaadum tayo. No awan matitinapanan da Miguel. Amangan no... No, ay, Diyos ko, saan kumamat? Anya ti aday ti panunot mga balayan. No, saan na ta makita da Miguel ti tanem da di anak kaw? Anya kuma. Amangan no, napandalatan impaanod iti taawa palayan. Anya? Ay, makapatayak lakit day. Lukas ta tinaramid da iti bangkay ti anak kaw. Ngala, sa apay la kumata, mabirukan mo't lang arod da Miguel ti tanem da di Amira. Nay, ada nagsardeng alugan iti arubayan na balayan. Ni Chloe, jay bimaba iti lugan. Nay, nakita na tan. Umayin dito'y ayan ta, balayan. Kunak mo saan tayo nagkikita pa ay nanasalod? Lakay matchas? Bilibak mat, ikinato-radio. Tadimapaw kayo manan dito'y San Simon. Umaymi ko masarongkaran ti tanem na di Amira. Ngam pinakali kanumot ti amam, hindi naamuan na tinangitaneman mi kankwana. Sana pinayakar iti pribado a sementeryo. Di kamit amo no sa dino a sementeryo ti nang payakaran na. Ay, diyak ka mo dahi nga istorya. Tinadamag ko lay dekat na tayo ni Amira na gana. Talaga nga awanan puso ken konsensya ti amam amayor, senyorita. Ay, di ko'y bagbagati kasta na nasanod. Tanaasi kan natulong ni Papa. Anya? Kakasjay ka di tinatulong ken naasay? Saan nyo bigbigan atulong kan asi na ti panang pakali na ti bangkay day di Amira? Saan na pinayakar iti sementeryo? Ha? Nanasanod? Lakay matchas? Anya? Asyan siguro ni Papa iti day di Amira. Saan mo't a sementeryo tinangita naman nyo kan kuha na idi? Isuad jay. Pinayakar na iti kampusan to. Sa dino nga raw a sementeryo tinangita naman daken kuha na. Dayta, tijak amo. Makamukay namang birok nanasanod. Tatamatsyas. Bandamamot kit ti panagbirok pa ilang da Miguel kan nagiti kakaduana. Maring no makita da. Sa anak ngayon may ditoy, no makiapa kada kayo maipanggap iti day ti Amira. No di kat imayat, takayat ko ang makita ti maladaga nga impas ngay day ti Amira. Anya? Tapay akayat mo ang makita. Naku nakidi ti day di Amira, nga nakakitibon niya gidi saan na pa'y ipas ngay. Gaputa day ta ti kayat ko. Kayso nga ita, kayat ko makita ti maladaga. Maturog iti indayon na, senyorita. Mabalin ka di apakariing yun, nasanod? Katalaan nyo ditoy? Nay, abalayan. Isang din nagsangay. Nakariingan ti apo ko ta. Kasla kahit nagmata makita ti apo ko yun, nanasalon. Narigna na siguro ti kantak. Nangag natitimag ko. Isa day jay, nagpadlawan na nakariing. Mabitlaan nga rod, senyorita. Tain nakalaan dito ni Angelaw. Honey, apay anagsangpet ang manan ti arak. Di ka ka di mauma? Saan? Takasla umimimas pa'y kindi. Panaginom ko numaluksawak. Anya ka di tinapasamak iti ipapanyo iti balay da Ingrid? Nabay nadak. Apay, anya tinakapabainam? Saan ngay nawat ning grade titulong ko? Napanak kilunay. Iso ang mabwisidak. Simbergwensa.
Abay nga binakayat mo at tulungan. Din to ta isukumat mangisaklang ken kay di. Kaya't ko nga ro, damapunas ko man di pamati na, asyak tinang paltog iti asawa na. Saan mon ama punas iti panunot na dayjay hani? Taimula ni Igme asika tipudnoan ang paltog iti day di asawa na. Pato apanggis. Saan mo ngay ka iti importansya? Uray ka, saan mata na makapagsaklang tanatay mata ni Igme? Ay na, nakaayayo ti apo ko yun nanan salod. Amo na ti kumarayo. Katawa iti panangubak kan ko, ana. Mutuhin, senyorita. Agawit kayong mga nusumangpot ni Miguel kitagungat. Anya, tapay ko mga gungat. Itutawan mo tir aramid at amade iti apo ko yun, nanan salod. Mutuhin ni Angelo, senyorita, tagawit kan. Saan amabalin makita na ka ti anak ko? Ang mga nuan niya ti aramidin na kin ka nung makita na ka. Anya? Sa anak ang mabutang iti anak yo. Mutuhin ti apo ko, mutuhin. Aguray kayo, nana. Di yo agawan kanyak ti ubing ta mga namasaktan. Aguray kayo! Dasibyo kin ni Miguel, isudan dagiti dimtang. Ato yun ti apo ko yun, nana. Agyaman nag, senyorita. Umay ka na po. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, di mo surutan ni Chloe! Impanalbaag ng tiritaw. Miguel, anak ko! Di ka garami ni titakas! Diyos ko! Papanan ka tanta, Miguel, ken Chloe! Nagkinaritan! Pinmanang ni Chloe ng sinurpay lang ni Miguel. At natisagit ni Apog. Apog, gusto nahan. Di ka nagsagit. Nakintut ka mat ngamitin, Apog. Diyos ko. Anyat taramitan ni Miguel. Nakatagtagam dagiti batana. Akaslang patayin na ni Chloe. Pog, gustong ka din di ka nagsangit, Juan. Sumantik ka na, Pog. Diyos ko. Napakintultan sa ante, Apog. Ay, umay ka na, Pog. Di ka nagbatbati tadakas. Ay, kanalbuong tipaltong gagi dyan. Agpin na tayo Santa Miguel ken Chloe. Po, sapay, di ka ba't mapasarningan na po? Nawaanan niya nga anak mo. Na mga mapukang mata ni tatang mo. Anya nakituhin na maararamid, Diyos ko. Kanal buong mantipaltog. Nangyayun. Ay, Apog. Sumanting ka ngang sangit. Tama pandagitaan ni tatang mo. Nabalan ka ni ti anak mo tapay at di madla sumangpad na Agripina. Ay, kuhani. Oh, napananda ko na kapay at di ka malintig dagsao. Ay, napan ni balay da sebyo. Pakto nga panggis. Kanyat rin ang tanay jay. Napan na binisita ni Salud. Kan ti apo ko na iti balay da sebyo. Tanadamag na nga adnada dito San Simon. Anya? Apay pinalubos sama na pan.
Ingawid ko nga maagragot lang tama pan. Sugunag! Ah, Pambarak mo ito namang papanaw kada salod, itinagdagusang dabalay. Diya kaya't ngagbayag dapay dito San Simon. Tantol mo kanyak, Miguel. Diyawanan pain. Diyawanan pain, Miguel. Natangkan kisangin na. May tulad na di pamatay. Angam. Itiyan niya agap asyakit din ti kinarit na itipin na tayan. Amok ani papatikaguran. Taputot ti karasaan kinunana kanyak. Nakaputang tilakan na. Tanalaos ti pungtot na. Naturatak mo't kayam. Tsak ninamnama ti rimkwas a reaksyon ko. Kapoy di nakita ka lang na. Nakikinarit mo't tan itipin na tayan at tsak na putan. Kung pakita ka saan ko akabutan. Itala mapasublik tirik na ka. Kasano na kinalpik na tipaltog na idiim paturong na kanyak? Ano tiyak kung nakalugan di ko check iti panagawid ko? Agaluwad kanyak day chay amike. Pimanawan ni Senorita Chloe. Umay ka, taintan kitaan ni Miguel. Dapay lang di tarubayan. Ay, temo kita'y no maitasa yun ti anak ko. Iti palang busiti igam ni Chloe abalaya. Ore sakit nagsiddo kira kitain nanalboong ti paltog ni Chloe. Itay kitak ni Miguel. Saan mo ta nagkirin iti nagtaktirang na? Ibag, at imot lang ato tinangiturungan ni Chloe iti paltog na iti kinalbig na. Ay, sigurado anatay ko man ni Miguel. No iso ti pinuntirya ni Chloe. Imbag tanasabat ka. Kit nagsardeng ka iti nakitam tilugan ko. Umay ka kumadanunan ni Tibalay da Sibyo. Sino tinakamuan nyo anapanak iti balay da Sebio, Papa? Ni mabam. Kunana, akayat mo kanunay ang makita ti anak na di Amira. Juan, agpaiso da ita, Papa. Katamuyo ka di? Nakita ti anak na di Amira. Agwapo! Naubak paikit niya. Katan niya. Apay adi mo ituloy? Nakalaglagan, tirik na kititay chay ubing, Papa. Pato apangkis. Pakingay na. Kasla, bakit kita pa lang? Pero pa ni Baby Angelo. Apay nga kasla. At tanay salsalumi na arik na. Ititay chay uping. Hindi no bakit. Nagtibayo kan di martas di taray ti tarak kadagiti urat ko. Apay ang kastoy tirik na kini Baby Angelo. Bueno, kapumatata, nakakaasi. Tadi naman lanarik na, di bara ti pamatad, ti maysa nga ina. Oh, Chloe. Ay, di pampanunutan. Ang tapay may kulkulang kay, ha? Mama, malaglagip ko ni Baby Angelo. Ah,
Sino a baby Angelo? Ti anak day ti Amira. Angelo, ti impanagan ta. Kini Miguel. Tapay nga Angelo, ti kinayat da nga impanagan, iha. Sigon ken ni Nana Salot. Iso ka no ti kinayat nga impanagan day ti Amira. Day sundo ka no, ti agbalin nga Anghelda, kadagiti masangwanan nga al-al daw. Anya? Amoy yung mama? Nakalaglag ang tirik na iti dayjay nga ubing. Anya nga ta? Namapanag gumatang kadagiti kawas na. Mapan ko'y tulot kini Nana Salon. Anya? Sinvergüenza. Di mo sayangan ti oras ken panawin mo iti dayjay nga ubing, Chloe. Sa maysa, kagurgura na tayo ni Miguel nga ama dayjay nga ubing. Pasyanak lang amin na talaga kini baby Angelo, mama. Kasla... Tsak kayat, dagiti kawas na. Daanan, nakapangpangi. San kan nga agsubli iti dayjay abalay? Ta sigurado, kaunget nakalakit din ni papang mo no agsubli kapaylaang ijay. Oh! Nalaing kang na pumaltogi, ha? Agyaman na, kiti pa nang idayaw iti kinasiglat kon apo maltog, papa. Iti nakita. Matipinsa mo, ti bakim, nuad na kalaban mo. Kanamangan, numabuting paikit diking kan damatyas kan Miguel, numakita da kumatikin na laing mo apo maltog. Papa, makita ka tumurturod matanday chay, Miguel. Oh. Sipod pinapanaw yung edad ito'y San Simon. Mato apangis, magkunam. Gapot at damatan paltog day chay, Miguel. Andrea, sigurado ka nga dan paltog na. Wan, papa. Tay di nagbinara ti saritaan ni. Kat naginasot kami iti paltog. Pato apangis. Nagpinaturong kami adwa, papa. Kasadun no nakalbit na ti katilyo at nakapay katagluwi ko ma. Uriso, kat sigurado mapatay kumat. No paltugan na kumaidi, papa. Anya ti kunamhan adamatan paltog ni Miguel. Wan, iso timbaga ti anak da. Nagpinaturong da kano iti paltog, hindi nagbinara ti saritan da. Anya? Kat kasano no nakalbit ni Miguel ti gatilyo ti paltog na? Ipay kat natay ko man ti anak tahan. Dahi tati nagkulayawan ti uneg ko. Adada nga tapay laang iti balay da Sebio. Tayin taman kasarita iti nalapat. Siya kulatan ti makamokin ni Miguel. Mayor. Opay burog. Anya ti bagam? Dagiti katalunan niyo, Mayor. Miniting man ang idadala kay Matyas kan Miguel. Pato apangkis. Saan na mabalin? Ayabam dagiti daduma agwarya. Tayong kay pagtalawin ida iti pagmimitingan da. Agtiknay kan burog. Kakabsat, saan kumapo iti pakinakamyo? Iti pa nakapatalaw mi dito'y San Simon. Tauray inikat na kami ni Mayor akatalunan na. Kat ituloy tayo latta ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor. Anya ragi di aputok.
Ha? Daburog kan dagiti security ni Mayor. Anak te karasaan. Asino tinang palubos kada kayaw. Tapno mitingan nyo dagiti katalunan ni Mayor. Tarumbang ka rin nga da pagmanuan mi tapno mapalubusan kami amang meeting kadagiti sigod a kakadwami bro. Awanon ti garbangan nyo ditoy. Tanalpasan nga inikat na kayon ni Mayor a katalunan na. Kan, pinagtalaw na kayon dito'y San Simon. Iso nga awanan karbangan nyo amang meeting kadagiti. Kun punayo kakadwayo. Kat anya ko matirakas na bro. Awan dakas na kada kayo. Ngam dakkel ti epekto na iti amo me. Iso apo manaw kayon. Agwarang-warang kayon. Mabit langan. At dapat ipakamakam ko nga ibaga kadagiti kakadwami bro. Pumanaw kayon. Kunak ang mabit langan. Anak ti karasan. Talaga natangkan ti ulo. Kakadwa! Bayar! Nabuwakan na kita kakadwami. Nagtataray namin. Mabutang kayo At dalat tamot aldaw ya brog. Di pa nagbusi ti igam eh. Sige! Try! Basta ti misyon nyo, burog. Kasta una iti butang dagiti katalunan nyo, Mayor. Ili nangagdan ang nagbusi dagiti Armalite me. Nabuwagda ang aming pinsan, Mayor. Nagsaya aten no kasta. Kat namatyas kan Miguel. Nakipagtartaray na kadiman. Ay, son, Mayor. Sa dala ng pilita na pimanaw, idi, impatorong mi kadakwada dagiti paltog me. Kasta? Pato apang kis. San langin nga gintatangkan dagiyadwa. Tamangan, no parungrong dok dagiti tol-tulang da. At pimanaw dan, Mayor. Isa diyo kuman pakaringguran nila. Alawan. Ngem. Sorsorem to amin nakatalunak. Takayat kumat amitingan nida. Giyaman at nakaawid tayo matla amin at si bibiyag diti balay Miguel. Kunat no at damanan matay kada tayo. Naasi ti Diyos kada tayo nanang. Di na tayo baybayan. Iso adi kay kumaunay madandanagan. No adaman pagpigadan tayo. Saan ko ang nagawidan ti dinagdanag iti na imatangak apa nagpin na turong yung iti paltog kini Chloe anak ko. Imbag tagim matangak no iti paltog ko. Kat nasursurok matan ti agigam iti paltog nanang. Adamutin mabalin ko apang salaknib iti bagik. Uwan ang ad-adan sa apat nga isot pa kay sagmakam. Nanang, no awan ti paltog ko, ngayon sarang kumot itay kini Chloe. Amang ano kasla timul latta kuman ti panagkita na kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, nasiglata ko na pumaltog. Kat kayat kumot ang masurusuro ita, no kasano ti makigubal iti tinakyagan. Sige, Miguel. Isurok kan lagi tinasursuro kiti gayim kong ermitan niyaw. Lugyan tan. Agplaster kan. Sarapaan kan lisyam nagiti danog kan kugtar ka. Nablon, santisikat ko iti panakadalib ko, tatang. Tumakder ka. Lumaban ka kit panunutem akabaalan nakapadswan. Sige, tumakder ka. Yeah! Oops! Nay,
Nalisyang tikog tarko Labanan kayo, tatang. Urain mo na lain kayo. Napigpigsak ngamda kayo. Di mo pagpangas ti kinapigsam. At pagsasaaw, ang mabalin nga tiwan tinakapoy tinapigsa. Babaan ti panangaramat na iti sirib na. Anya? Sige, ipakita mo nga ron ang napigpigsa kangam siya. Akabalan na kapansoy. Di mo panunutan akatugangan na. Ti panunutan ita, ket kabusong na. Sige, labanan na. Wan, tatang. Umayon niyo! Ops! Nalisyak ti kong trabaho. Nalisyan niyo ti kugtar ko. Ngam kita man no masarapa yun nagiti gamgam ko. Ops! Na. Namaisaan kayo, tatang. Sige, daro pa naklata, Miguel. Wan, tatang. Kita man no masarapa yun nagiti nadarag sunadano ko. Ops! Napunta anak manan. Ita, umayon ti pamatay ako kugtar ko. Iyap! Nadalog kayon. Awan itan tigawayo, tatang. Merak baban ti tapok. Aba! Ha! Nagiti mga tak. Minarmarandak. Si kaita ti pansol. Ita tanadalab kan. Awanan tigaway mo kanya. Nasaan mo pala may bukiran nagiti matam. Bagi kan. Natang ustunan. Ustunan. Iya purak ti agluto. Amang ano mabisin itanda Miguel ken abalayan anapan naguma. Ay, ni Angelo. Nakariingan iti indayon na agkatawa. Ay na, nakaayat da ijeng apok. Ay, inakmang kita ni ijeng indayon na. Kumusta dinang ibaunak kan kaborog? Nakasaritam ka di matlamin dagiti katalunak. Juan Mayor. Makaw may dantumat lang at amin iti meeting. Ay, ada sa magmamano. Adida kaya ti umatendar, Mayor. Sino dagiti nga gintatangkan? Ay, da Pasyo. Panyong kan Sibyo, Mayor. Makauray day ti sana nasaya at apanagbiag no agin tatangkanda. Ay, ibagayo lang. No yati aramidan mi kadakwada, Mayor. Tungpalan mi no anyaman ti mandaryo. Pasensya akpay lang iday taburog. Ay, wan angam. Isudan ti mangidada ulo kadagiti katalunan nyo alumaban kada kayo, Mayor. Isudat simukat kada Miguel kan Matias. Arnia. Sigurado ka, burog? Ay, wan, Mayor. Kan dagigitalo. Ti katultulag da Miguel kan Matias. Iso anatorad latta dagiti katalunan niyaw. Saan na mabalin? Itatana sa babay. Putde konti sara nagyatalo. Ha? Ay, anya nga rod ti aramidan niyo, Mayor. Mangibaon kay ti tao tayo ta mapandayaban dagiyay talo. Kaya't ko'y nakasarita dito'y balay. Ay, sige, Mayor. Ibaon ko nga rod da Wilson. Sito kan Cardo. Paibagam nga umay da nga umay. Ha? Umay da mismo dito'y mansyon. Nagsakit na giti kamuhol ko, tatang. Minansudak mo tinahos to. Kunam itay, analakanak lang nga padsoen talakay account. Nakabampan wakam, kan kapigpigsam. Ngam saan ba? Si kamat tinaabak itilaban ta. Agpay sugayam ti kunayo, tatang. Amabalin nga atiwan tinakapoy tinapig sa babaen iti sirim. Uwan barok. Ngam tilang pilawag. Saan kayo alimaban iti patas, tatang? Nagtraidor kayo? Miguel, ti panagtraidor iti laban no maminsan, ket iso ti pakaispalam ken patay. Apaya lumaban ka pa lang iti patas no dihado kan. Sabagay. Isot pakatayam no di mo amo aswiti kan ti kalaban mo.
aglalo no maabak iti dangadak. Amin apang lakagan, ket aramidem, tapno sika ti mangaba. Nanang, umayuman ilo ka tiri daw. Ha? Ay, at nang bigil kinabalayan. Ay, mabiit lang, umaya ko. Ay ko. Miguel, apay, anat kinuha mon anak ko. Apay, alimtag magtantarupam. Nakadado ti kamuol mo. Ay, asino ti nang mansukan ka? Asino ti kinaapam? Di ka tugangak, nanang. Anya? Isu ti nang mansukan ka? Ay, ti awanan ba inata na matyas? Sa dino tayo na tapagsasawak? Nanang, saanan? Hindi yung apaan ni tatang. Uwan ang kinabkabil na kaanak ko. Pasok ti panang sursuro na kanyak ti laban ti tinakyagan, iti pan nakamansok, nanang. Iso adi yung salangadan ti katugangan. Saloy paila ang ni Miguel Amalayan. Di na paila madepinsan ti bagina, ano da kalaban na. Eh, mapain siguro amang laban ken kaabalayan. Iso nga intay tayo na latan ti bagina. Saan, nanang? Lima banak na. Sinalak ni bakmo ti bagik. Ngam talaga analayang ni tatang iti tinakyagan. Ay, karatista kagayam abalayan. Saan ba? Ngamkit day. Ada amok iti tinakyagan. Nga putaad lagayam ko idi nga ermitan niya. Nga iso tinang sursuro kanya. Anya? Kaya't ni Miguel nga isurok ken kuha na amin anaadal kao. Iswa di na kumakagura. No aduman itati kamu ol ti anak mau abalayan. Anya ti kunayo, mama. Kaya ta kasarita ni Papa dala kay Pasyo. Panyong kansibyo. Kat dito'y pa'y mismo abalay ti pagsasaritaan ta? Wen iha, kat nangibaunan ni Burog ti mapan mangayab kadagi ti atalo. Adda ka ti atraso lagi di atallo ken ni Papa? Adda iha, isuda kano ti magipang pangulo ita kadagi ti manalon a lumaban kada tayo. Anya? Huh. Kaslay suda matan tinang sukat kada Miguel kan lakay Matyas. Wen iha, kat dagi jay atalo, ti kakin naawatan da Matyas ken Miguel. Isu nga da pa ng babalaw ni papang mo. Takasla pumigsama ng ti pakinakam dagiti manalon a kumontra kada tayo. Anya ti kunayo, nanang? Nagparik na ni Amira itay kada kayo? Uwan anak. Ay na, urayak na simgar. Tila pagbutbut nga met abalaya. Awan na ita, di kakadeg butbuteng no dakas ta masirsir matam. No di ka mamati iti istoryak abalayan ket awan ti mabalin ko. Anya nga tati kayat ngay parangarang ti asawak. Nupudno ang nagparik na kada kayo, nanang. Adda nga ta kayat na amaaramid para kini anghelo. Papa, mayaban nga tadagiti pasurot yo dala kay Pasyo? Panyong kansibyo? Kaya't da nga tati sumango kada kayo diti balay? No, saan lang nga umay makisarita. Mapilitan na ka mangikat kadakwada a katalunan. Kan, pagtalawag ida dito San Simon. Anya? Puro na iti kararwak dagiti tao asaan na sumurot kadagiti pagayata. Mayor, Mayor. Abay, anya ti bagam. The Wilson, sito kan Cardo, Mayor. Inapkabil dagiti pinayaban nyo nga umay makisarita ka na kayo. Na! Ipalubos na! Pato apanggis. Di pa ikat na tangtangkendan ng da kayo apasurod ko. Saan nababalin, brog? Ayan nga ron itanda kiti talo. Ay, ada pa ilang itilugan, Mayor. Agdiritso kami kumaitayan ang mapanijay ospital. Ngam, kunak anas kan ama amuan nyo tinapasamak kadakwada. Pato apanggis.
Intulog da kinabkabil na kiti manalon. Nasa paman itaan na turog ni Miguel, apalaya. Nasakit ka no ti bagbagi na abalayan, gapo iti panang mansom kenkwana. Pasensya kan ano ti kamuol na simang pait. Ang mayat no kanayon nga ginsayaw. Tabarang no tumangken analaeng nagiti taktakyag na. No apay ket ngamin nga isman na pailaang ti kinabilan. Idinto ta nasiglat mata na pumaltaw. May mayat na siglat a pumaltaw ken nasiglat pa iti tinakyagan apalayan. Amira! Amira! Ha, iti anak ko. Anyat mapaspasama kenkwana. O may kapalayan, inta kita ni Miguel iti silid na. Kaslapon no. Kunak no si Bibiyag pa ilang ti asawa. Iti natagtagainap ko tata. Nanang, Anya nga menti na tagtagainap mo baraw. ko. Ubaan kampay din ni Amira ng hilo. Kunana, ngayon kam kanon pa bunyakan. Anya? Ayun gayam. Saan pa'y anak bunyag ni baby ang hilaw? Saan tayo ba't nga paiso na malagay pa pagsaritaan ti pan nakabunyag na? Gapo iti kaado a problema tayo tatang. Nanang, iso adi tayo malaglag ti pan nakabunyag ng hilo. Isumot lang ay palagipan ni Amira baban ti tagtagainip mo. Amabunyagan kuman ni baby ang hilaw. Uwan tatang, gapo iti dahi dyan na tagtagainap ko. Pagtutulagan tayong ti pan nakabunyag na. Nakasagana ka din, dagiti mang patalaw kada pasyo. Ha? Burog? Ay, Juan Mayor. Kan nakasagana pa yan, dagiti ginalon na gasolina, apang puor da, kadagiti babalay da. Nasayado kasta. Kita man tilaing da pasyo. Pagbabawian dayta ti panang kontrata kanyak. Sige burog, agtagay ta. Pangururayan tay ti awag dagiti kakadwata. Juan Mayor. Sapay la kumatag baligid da iti nang ibaunan kadagwada. 100% Mayor. Sigurado ang mapagtalaw dayda. Sapay la kuma takas tangag paiso burog. Mabunyagan to niyang hilo. Taisot nagtutulagan mi di rabi kadananang kentatan. Mabunyagan. Ngag talinahil. Apalimit ti kinapudno may papankin ko na. Palimit asan ko apudno aputot. No di kat bunga ti kinaayop ni Mayor Placido iti dahi ti asawa. Miguel Paraw, Ha, apay tatang. Anya ti bagayo? dapasyaw, panyaw, kansipyaw, at dada dito kimigaw. Anya? Apay tatang. Anya ti umay dahi baga kada tayo. Simro ka naman ti kinaloko ti mayaw. Napapanaw damutan ni San Simon. Ha? Kan Anya? pinuuran ka naman ti tao ti mayaw ti babalay da. Anya? Oh, talagang aglablabos una yung dahi ang Mayor Placido tatang. Oh, tumteng tulat ti aldaw ti panagibalas. Aginom ka nagpulutan kayo lata. Agrambak tayo. Gapiti baligi apanang papanaw yung kadapasyo, burog. Sabay lang kuma. Taawan ton tiagin lalaing ako montra kada kayo, Mayor. Sige. Mga maamin na katalunan. Balagak mananida. At ang sino man namang kontra iti pagayatak, mapapanaw kan mapuuran ti babalay na.
Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.